Masiyeni elizwini lenkosi namhlanje ebusuku pha Genesis chapter 13 verse 14. Genesis chapter 13 verse 14 mhlawumbe nizayifunda mhlawumbe ningayifundi kodwa ke nisikelelwa phayana ukuthi uThixo wathetha noAbraham ukuthi Abraham separate yourself okayehlukana noLothe ukuze ndikusikelele. Now uThixo ayifuna ukuthi ukumsikelela uAbraham but iproblem yayingulothe ophakathi koAbraham kunye noThixo. Kuthi ukuthi uLothe wayi-centerman between God and uAbraham. uThixo wayenentsikelelo for uAbraham. uThixo wayenesithembiso, wayenesurprise for uAbraham. Enhliziyweni kaThixo ifuna umphakamisa uAbraham. Enhliziyweni yakhe uThixo wayefuna ulenza likhulu igama likaAbraham. uThixo wayefuna ukumenza uyise wamakholwa uAbraham, but into yayimnqanda, into yayimvalela imvikela is because kwakukhona uLothe owayebangela ukuthi uThixo angakwazi ukusikelela uAbraham, engakwazi umnikeza lento esenhlizweni yakhe, engakwazi ukumenza lo muntu kumele ukuthi abe nguye, engakwazi ukulenza igama lakhe libe likhulu because kwakune sentiment because between uThixo and uAbraham. Namhlanje into engizoyenza ebusuku, I'm here to break the sentiment between you and God, between you and your blessings, between you and impendulo zakho. Kune sentiment ebamba impendulo zakho ukuthi zingabuyi or izinto zakho zingakhululeki. Kune sentiment, ezinye sentiment zisiqalekiso zabazali, ezinye sentiment ziqalekiso ze-friends, ezinye sentiment zisiqalekiso nkosami zokuhlala. Namhlanje ebusuku I'm here to pray and to break every sentiment in your life in Jesus' name. You know, into ensikelelo is that uAbraham no Lothe abasozi strangers ngabantu abazanayo ligazelinye, but uJehova uthi Abraham separate yourself from uLothe. uLothe kunye noAbraham abazizintshaba ngabantu abakhula kunye zi-cousins, but uJehova wathi noba uathasti noba umazi noba zinazana, but it's high time tukusikelela. But before I bless you, separate yourself uLothe. Jomsaleni wami udala wathandaza uzifaka iCV, uthandaza uzilukudla obukhululeka ungancedakala. It's because kune sentiment eblock izinto zakho. Namhlanje ebusuku noba kwathakatho kathethwa phesikwebhekile, I'm here to break every sentiment in your life in the mighty name of Jesus. Zothandaza nabantu abayi-3, zothandaza nabantu abayi-4, zothandaza nabantu abayi-5. Mamela, ndabona uHana uyathandaza uthi Thixo ndisikelele ufuna umntwana, Thixo ndisikelele ufuna umntwana. Wayengakwazi uHana ukuthi afumane umntwana because kwakune sentiment enguPenina. So kwakune sentiment eyayihlekisa ngenhlungu kaPenina, kwakune sentiment eyanguPenina eyayicinezela ivala i-blessings zikaHana. Jesus Christ. Ayikho into engizoyenza namhlanje, sothetha kumuntu umamele namhlanje ebusuku ngegama lenkosi enguJesu kulo ndawo njomamele kuyo noba isimo sakho sikanjani, noba i-prayer items osithandazayo zithini, noba ubomi bakho bunjani, noba budibana njani, ubuphasela kaphi. I'm here to break every sentiment in your life in the name of Jesus. Is sentiment esibamba icareer yabantwana bakho, is sentiment ebamba your businesses, is sentiment ebamba i-finances zakho. I'm here to break every sentiment in the name of Jesus. Khona into endivayo namhlanje, kunomuntu othi nibambile ogqirha, kunomuntu othi kudala namba abathandazeli, kunomuntu othi kudala nthandaza ndibambile bonke abaprofeti, but ubomi bami abuncedakali. Mhlawumbe uthi lo muntu ndisebenzile zonke izinto, hlobo lwezinto, ndatravelisa ndagqiba ilizwe ndizama uncedakala. Namhlanje ebusuku ndizobreaka every sentiment ebamba impilo yakho, every sentiment ebamba ukuphila ebomini bakho, every sentiment
sentiment echitha imali yakho ukuthi kancedakali ngegama lika Jesu. Every sentiment in your life ngegama lika Jesu waseNazaretha I break in Jesus name. So ngamsale noma ezinye sentiment safakwa ngabazali becinga ukuthi banceda wena kanti bayakubopha. Ezinye sentiment elifini yakho zafakwa ifamily yakho babiza igama lakho phezu kwebhekile becinga ukuthi bayalungisa kanti babopha ubomi bakho. Ezinye sentiment zafakwa ifamily yakho bathi xa bechaza igama lakho ebuhlanti kokwenu kanti babopha ubomi bakho. Unabantu baboleka impahla zakho kanti bayosebenza, kunabantu baboleka imali zakho kanti bayosebenza. I break every sentiment in your life in Jesus name. I break every sentiment in your life in Jesus name. I break every sentiment in your career in Jesus name. I break every sentiment kubantwana bakho in the name of Jesus. Every sentiment ebamba impilo yakho ngegama lika Jesu ulothe okwimiddle yakho nentsikelelo yakho namhlanje. I break every sentiment in Jesus name. Ngathi ndakubona mfowethu uma uthandaza uma nibuza bathi Thixo ndingotheni sengathi ndakubona nje uma uthandaza usithi bayasikeleleka mina nisikeleleki. Uma uthanda usithi Thixo koze kube nini mina ngitsala kanzima awusenze mfowethu kune sentiment emele ukuthi si break namhlanje ngegama lenkosi senguJesu. Ngikathi nambona uDagon waye problem phakathi kwaSirayeli, waye problem uDagon. Ithi Bible kwabiwa ikeya kwathatha ikeya ngamaFilisti ayoyibeka qhamu koDagon ngoba uDagon wayengithixo amaFilisti. iBhayibheli lami ithi ekuyibeni kwabo ikeya kaJehova benza mistake bayibeka phambi qhamu koDagon. Anozubeke uThixo ophilayo noThixo ongaphiliyo ngoba lo wethu ophilayo noba engabonakali kodwa unamandla. He is able to break every sentiment in Jesus name. I problem amaFilisti amthatha wathi uJehova babeka ikeya kaJehova qhamu koDagon. My God, jonga into mayenze into yenzekayo ithi bavuka xa besithi bayajonga uDagon uwile usipisa uDagon. Zothi namhlanje every sentiment enguDagon in your life ngegama lika Jesu, that sentiment in Jesus name I command and I break in Jesus name. Nobe neminyaka nobe thenjiwe ngegama lika Jesu waseNazaretha noma approve sizinyanya zakokwenu kodwa namhlanje noma bebusa kuzo kodwa namhlanje I break every sentiment. Andizovala bese ndiyathandaza kune sentiment zabantu abahlekayo bengahleki kanti bayi sentiment between you and your blessings. Zithi xa sifika nje basigange eqala bankosi yami bavele bakuhage ngoba xa sibabamba into zakho
Ralahanda, Zalahada, Mapakasaya, Ripogosaya. Chonga, bakhakhe bakubeka esifubeni ngelo xesha bakhange into zakho labathakathi abancumayo bahlekayo kanti bayisenta men ababamba into zakho namhlanje noma befihlwa zizimile bezimele ngapha kwesmile. I break them in Jesus name. I expose them in Jesus name. I break them in Jesus name. Every sentiment ehleka nawe ibingcolile. Every sentiment celebratayo ungathi xa ngabe uvuya nayavuya kanti ubamba into zakho tonight in Jesus name of Nazareth. Nobelele nobethakatha ehleli nobendiva right now in Jesus name of Nazareth. I break every sentiment in your life ngegama lika Jesu. Noba ngudaba wakho noba ngumama wakho noba uzalwa naye noba uyicousin noba ngummelwane ukuba uyisentiment, I break that person in Jesus name. Like doing anything, you can do it. Yeah, we are in the presence of Thana samadoda ndathana sebusuku. Every sentiment in your family, every sentiment with finance yako, every sentiment ayay kasaya kaya rakata sanda rikata yandea, every sentiment ukatalanda ribaba sande, every sentiment I break, I destroy, I paralyze. Ndibatsala nenqambo noma bamilisela iminyaka ebomini bakho kodwa tonight ndibatsala ezinqambini ngegama lika Jesu, kwingqambo sesiduko sakho, kwingqambo sekhaya lakho, kwingqambo zabazali bakho lapho enisuka khona libahasa riphosaya, every sentiment in Jesus name. Khona bayethe Nkosi Sendiyathanasa nawe ndifuna right now ukulonda ngisokuyenda yasemhlambulele awuzoba na chance yophakama. You know le sentiment uyayibona into engalungiyo zama uyilungisa ingalungi jonga le sentiment right now. Oh kasabahalandia inendlebe yeva Jesus akhathali ubumazi kangakanani ngoba uJehova wasusa uLothe esazana noAbraham. Akhathali relationship onayo kunye nale sentiment, akhathali imlando, akhathali ihistory ne-experience nezinto eninazo nosibaliso simnandi nezimbi kodwa le sentiment Obayethe Nkosi Obayethe Nkosi Sekwendiya emthandazweni andibheka emthandazweni ndavela ndacinga uDavide
ebhekene ne-sentiment phakathi emahlathini. iBhayibheli lamuthi ngelinye ilanga wathi waqulubisana walwa wafayitha nengonyama e-sentiment. Nkosi yami phakathi kwakhe, Nkosi yami nemfahla emfutshane, ibhokhwe negusha ehlathini phakathi, kwathi gqi wathi wayinqoba leyo sentiment, kwabe sekuza ibhere wanamandla enqoba. Ndibona aqaleni kwami ndishumele ebusuku nje namhlanje sothanasa, Nkosi yami sentiment enguDelilah ebomini, Nkosi yami kaSamson eyamdibanisa yalutshaba nochaba lwakhe amaFilisti. Le sentiment enguDelilah, Nkosi yami yathunywa yagqotywa uSathana ecinga ukuthi uSamson ngumuntu onothando, ngumuntu lolungileyo, kanti uthunyiwe uyisentiment. Ebazalwane ndivumele lesi sentiment esilala nawe kwingubo enye, lesi sentiment esihlala nawe endlini enye, lesi sentiment esihlekayo ungahleki, lesi sentiment ophangela nazo, lesi sentiment ohlala nazo ehlaleni. Ebusuku namhlanje ndathetha as an apostle, the anointing that is upon my life, I break every sentiment. Ngiyahandia ngegama lika Jesu waseNazaretha. As an apostle, I break every witchcraft, a sentiment in your career, ebomini bakho, emalini yakho, kwinto yonke ebizwa ngawe. Every sentiment I break, I paralyze, I collapse, I disconnect in Jesus' name of Nazareth. LabaDelilah abahleka nawe ngegama lika Jesu, labaJudas abahleka nawe ngegama lika Jesu, I break them in Jesus' name of Nazareth. Jatandasa laha la mosaya ribandi abosia rala baba basaya de likondrolo bosaya lamehende le bosaya. Thixo wethu ingcwele ebusuku ekseni namhlanje ndiza kwenje ngomntwana wakho as your vessel. Thixo wethu ingcwele namhlanje zonke isentiment phezu kobomi babantwana bakho, zonke isentiment phezu kwempilo zabantwana bakho, ngegama lenkosi uYesu masophuke ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Father, I pray for a breakthrough kulowana. I pray for a breakthrough nakula mama, nakula tata, nakula my brother, la my sister omamele right now otshitshana ne-sentiment for life. Ubomi bakhe bonke kokotshitshana kokwezame hambe ngena ngenxa ehlulwa yi-sentiment babe busuku namhlanje njengenkosi yamakhosi thandaza kuwe. I break every sentiment in Jesus' mighty name of Nazareth. Thanazala logulayo, thanazala lonomthwalo, thanazala lunasicelo ngegama lenkosi uYesu. Impendulo masibuye namhlanje. After tonight ubomi bakhe bungafani nakuqala ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Every witchcraft elandela ubomi bakhe, every witchcraft elandela imali yakhe, indlu yakhe, abantwana, umtshado wakhe, business yakhe, babe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, I break in Jesus' name of Nazareth. Mlilo amandla ilanga belomlilo ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. UnguJehova ophilayo, wena wethu wahlukile kunalabanye oThixo abakhona. Lo mamele right now nobephi wherever khona ngegama lenkosi aka receive umlilo namandla, inkululeko, ukunqoba egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Thixo mhle, ungamandla, ungamandla okuphila into yonke ebomini bethu. Ngaphandle kwakho we are nothing, we are useless. Father, I pray in Jesus' name of Nazareth, khulule, mncede, phakamise egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Enkosi Jehova bayadangiyere ebusuku namhlanje akwenzeke into kulowana. Something new, something must happen in Jesus' name of Nazareth. Moya
ingcwele izwi lakho alibuyeli kuwe lambatha moyo namandla liyehlala uwenza umsebenzi ngegama likaYesu. Let your will be done in Jesus' name. 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 Pescola family, let your will be done in Jesus' name. Pescola bakalayo, let your will be done in Jesus' name. Pescola kosamudala bethandaza bengancedakale, let your will be done in Jesus' name. I pray as an apostle, the anointing that is upon my head, in Jesus' name. I-oli yakho Jehova epheskobomi bam namhlanje babona amandla ezumsebenzi ikhulu babothiweyo ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Father, in Jesus' name I command every witchcraft ebambelowa nalowa uyekhululeka not komso now in Jesus' name. Enkosi bawo wena uThixo ophilayo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha ndakuhlonipha Nkosi. Amen.
siphuma mnandi khaya Pastor Khaya Mayetwa esithi beka ithema lakho kuye nje ebusuku namhlanje. Thank you very much ukuthi uhlale nami from park la ntsimbi ka 11 uzotsho kule ntsimbi yokuqala extend nje namhlanje sithi mabaphile abantu with Apostle Luthando Matodlana. Sabonana kwakhona next week same time same place sobe connect ke pha enqushwa FM yeah uThixo nje uzosinceda ngendlela emangalisa wena kumamele namhlanje. God bless you. I love you so much. Senhlizweni yami ngegama lenkosimanthandaza nje bese senza ufefe kuze ke siyahlukana. Father, I pray in Jesus name sikelela bonke nje abantu bakho bebemamele nje ebusuku nje namhlanje ekseni. Father, we thank you, we glorify your holy name egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Baba yini ke Thixo nsikelele ngegama lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Sentiment sukile bomeni bakho ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. I am the chosen one, Apostle Luthando Matodlana from God is Love Ministry. I love you so much. Baba yini.